Gisiasa cha kaunti ya Meru ni chionekete kwarirwa na gukuchiria baingi mono kiri kurira giti kia ungabana bobwezite ore wari ngabana wa mbere kaunti ni upitagatira umunya kuga karuira giti ki munya noritie Meru batigatege murengo juria akeza na juna we kwa kagita ngabana kawira na ugite no mwanka agatongeria kwa ibindi bire kuonania akaruira giti ki kithurano ne twitite nonekete kumeneria minister ore mimi Kalentore akiuga newe ukumura gisiasa muthumuruki na Gîchunki ya siasa. Nyuma ya katiba ya mwaka 2010 kuringirwa kura niro kuonekanire kuri na ugaruruku nyuma ya ujiba thirikari cia kaunti aragite kia ungavana kionekana ikija ndene kaunti ya Meru Mwankira Nandi kuonekete ngana bathatu aria Peter Munya uria wa athuri wa mbere Kiraitu Murungi athuri wa Bairi na Nandi Kawira Mwangaza au kanyuma Munya na Kiraitu bonthe nibendaga kuringa miaka 10 kirotongeria bobo ngavana ende mathabu jao jaringa iga kagita kaka gavana Kawira augite Meru no aringire miaka 10 na kwa majalio ya Mwenyezi Mungu niko na nyinyi mpaka 2033 indi Nandi mathabu jajawe njomba kubarua ni bau katuge usore bwa gisiasa ti unyanya timana na antu ambira uyu thukirie wa ya kuromba kura ndetu tidira twina thina hii nini na bunuma ndare kuya kuromba nonto kari kana Munya na gwete mbaru mono Kawira Mwangaza kutonya gitine kia ungavana na kuwe kinyana muringire kura tulimchagua yeye ndio twenda ngire kura onu wenda ngire pataku iba ikiro kwa wale duka kwenda muringaira mutemera rubanjo etandwene anane nyuma Munya kuringira Kawira kura onete atakairi raba raba duri dai tukwenda kuona ngwechi au ciao non tuitari rero tiari ya chokari kana ya cho nilele leo nende katuina uchiendi bovingi ubinafsi buba yeta ubinafsi na Kiswahili watu wewe itaro kaile la yako saidi wakienda saidi ukolo baba itire atia Kawira Mwangaza na ina ije mto wa mbere uraba keva basindene noe ni Peter Munya sitawanyamazia tena. You are not dealing with a simple woman. Munya we atikwitha tina kumenya Meru bena wiru noe na antu ba Meru baketha ya kwenda ndura na inko chogia nkatho muno ntinkuibwe obwe bombena na iba kwenda bathura indi nawe akauga bakamuingira kiringwataniro kiama kiria karomba nakyo kura batubwiru ndai kanjara muno ate ndai kanjara berende umakiameneke taki na uteno batirimana bonde bo gukua maoni ndio kwelianwa na maoni yote yathukite atu yarea lakini kiongozi navuri kwithira ina kinyawa space ya kuidhurira nontu kithaba kendo ndura ngavana kakwende baketha ndo asimio kana to asimio ri ka bibi kwenda katenguira nkabaritira udu ni kuonania Munya na ndiko tisore nejite lakini kwendo kwa kijanke ambuli kuria ambuli tuguri kuo tukwenda kwenda abudwani anga kudwane na umbakorea ngaita mantune yangi hapana ende dipite yamba Munya Nandi ejite gutirima na thirikari ya mama iraitithiritwe kabatine na spindi ya 800 mbuga Nandi kiri barabara ya Kimeru Tweta na spindi ya kabati kaende Munya spindi iji niriku awembira twete spindi yana 800 barabara niriku twina ngari riku kana ibonda bonda kana wiru baru temya kwariria mantu yaunia imanza yera mweru aitanjo Kawira Mwangaza kwa Ntiko Kathumba nethirito ya kirota minister ule mimi thikari nturi na ningependa siasi ajue ya kwamba mimi si nominated governor my friend. Yeah. I'm not a nominated governor. I'm a duly elected governor. Na tulipambana kwa ballot nikakuangusha. Kama unataka kuingia siasa ya Meru jipange 2027 tukutane. Hakuna uoga. Lakini siasa mbaya hapa Meru hautaishi kuzumbua watu. Tumekunyamasia kwa muda, tumekupatia nafasi, fanya kazi ambayo umepatiwa na rais.
nimewanyamazia ya kutosha, lakini sasa ni head-on collision. Wajairi akiwakiria unga rais Mithika ni wabanganĩtie antu bara bakaugira kawira. Patia kawira. Ebu. Na magita ja maingi kawira akiuga Mithika no kunjwira ndo ndene kaunti Meru. Naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi nzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Indi antoe Mithika agichokia na rudhiomi na kuga uju. Sababu ile pressure iko hapo. So I have no time ya mambo ndogo ndogo ile inaendelea. I am focused on supporting the president deliver. And I will not be distracted. Yes. I will not be distracted. Yes. I think I'm clever enough. But if you want to... Na hata usijibu. Let me tell you. Unajua, unless wewe ni wazimu ama kichwa mbaya, when a pig invites you for a wrestling contest, you must be very keen, because you are being invited to a contest in month so that you can be dirty. So that is not the level of Mithika Linturi. So I will not accept to be derailed. I am focused. Kawira Mwangaza kiri ntumire itakira ndikibantu to bena mukuru wawe augira ntu bara bakonda giti kiawe ni babugerie aje kinyaki gweta Mithika. Kwa Rentore, wacha kucheza siasa ya chini chini, kutumatuma ma PS, kutuma nani, jitokezee kwa uwanja, tuonane mondo kwa mondo. Mithika nawe kiri ndio ngawe Meru augite bandu kagita gatakinya kuonania kinyawe kwina umbani bu munene muno etho nyawa gachwa gitiki kia ungabana. Na bira binge bukethera bukienda tuthithia twithirikari kwina antu benu brabonthe buringirite kura area itwewe nafasi, wacha ripoti sifike, bira bukwenda bithithia tutafanya kama serikali. Turamwe kane atia ibo tegerio na bwe itarengere arakinya arume bakamenyanira n'abatirimana ira. Tesa sawa Kirito murungi wa ugira na umire siasa ne buru kuonania ati romba gitiki kia ungabana kairi ende munini wa itastocio kuningana kanyon mtu na kuidhagathaga gutonya gucoa gitiki kia ungabana ndene kaunti ya Meru. Na reo antu beto bathilonka bakiora kia proposals kana ira ta public participation o muntu Meru konte awure na kwenda kugurwa murungeti. Antu Meru konte baranda biki baranda mixa baranda Biblia. Ode muntu awure na kwenda kugurwa mattress. Ode muntu awure na kwenda kugurwa makobo. Ona eta wenka. Oni dai wona na ibato ya ni abo. Tuna MP bara bayete tuna ba ka MCA tuna minister wenu na baba ange. Weta na kenao. Tembo ka baichu. Mama ile kama lingala ngita. Kwa ndende kamera rara studio. Weta kandi studio ata kwa ndende. So kiara kama takatata. No makabo chale motonga area uranga mya kurtena kwena tongere bange umaka na teoma. Amuna John Nandi rikana ruo muno Gavana Kawira Mwangaza nonekete muno akithumbia muno rutere rwa igembe. Aja Nandi kwa mbere onekana akigita maguru. Lakini hata ukiangalia kwa huu uwanja, apart from roli mbili ambazo zimetoka igembe, watu wa Imenti wako na gavana ni mama. Jaja Nandi ni joja jamwe cha madhabu cha rugano rwa giti kia ungabana mwaka 2027 ndene kaunti ya Meru. Sisi rais hapa Meru hatujaanza hata siasa. Wakati wa siasa ikifika tutapiga. Kiuria kagita karathire mbika ringwa mbarathi ikethurwa iririku. Muthuri Muriuki Gîchunki kia siasa.